na mde encourage some any afutu ebrewo say ma dio ta hwe pa ikidi say eboawo ehye wonkran tuf ena mde fufuro ebrewo na say odo sakai no eye ode na boawa ya no subscribe no like na washi ela asema beka mo ase no matu ni di se asemo mpenipo nemu onipa ele pena kwase saka se ye kasa edaho efititi se enipa bi ahye akopena ho asem na wanya asem bena na bi bakura ana otu saidini na busa na asem penipa no asie pa ne sei odi tuana nsem bi edi kire oka se ayo bofo bi le ko wuram na okoye no wanya bobia se okotu se kichidie ene no ma ibri ni goyi ohwemoni di na adia na mboa no eye sabre ne se na wo mo todwom te bisa na pene wo mu ni de na sanku eborko nti de oya ne se adia wo di ehu pa bi do beko fi na makọ ama akọbọ e de akire wo hene na ohene su nam saye so esoso ama mi dibre sama ya de o sanji kide nyina ade koye okoduru ye no ka kire na se echichidi ado wo ba betima bono betima twonyom na omo abosenku no mo so asaka ho na ene no kofu gbodwa afeli chiye begu hono ashiye twonyoma ashiye abosenku ye ashichidi atwonyom abo senku ono ma etra sesa afeli eblemre asema ba ya ne se wo hene ka kire bofo ne se wadada enye menko mene me manfo ama ebetena efra wia abepem ne sabre ye ka sei ihunu edwo echichidi etimi antonyo oba etimi masanko oba etimi ansa ene ye kudu tiri ebitwa so kwa eno ma na brafo echire ofu hwet utwa de tiwiera na chichidi ene no ba ofa senku na ohyasie asem penipa da pene ho asem apa obofo na ko pene ho asem ene ne edi ni tiri eyi usu epebi ene nipa ekọ pasem edi ma no wo ha opesika wo ekwan ya obefa so a obenye sika ebi kwa dinsifo na disini aka kire se sika no benye bi na mo gise wo yesei emembe bebre etimdi ya be makokoje ebi kura ekuro etimi chuno ebi timi de ne yere ne ma ene ne yeba bebre ebi ho so a se ne yesititi no ebi kura owo ne de na betu dem ebi na kwa no ne na ho na ohuni ne onye wo saadi basa elibu ya ka bibia cho se basa ne se hu eba mu aboboda etiubo huna benkatachi a akoje edu edi abisi dem na edu no huna eda abobo se na asamaba ikai obi a odi koje ni die sa na ye de kodu eduro ema no ye ka che se da kodu no eduro ni nyina bebre na betichi no kon nyina betichi no eda no abewu odi bedu fie no a che edi be na o twina ko nyina bebre
afei na etiti e ka nan na opagya ade di kwa FM station said misira mo ho asofo mo pai mam na de achi na kaka nan pe ni se na ti a mawu asem pe nipa ene pe no so nipa bebre pema no ko baby no akwa seba afei e ba ni sabeka no na be ye nnume e di ama so wo shuba so wo bibi asem pe nipa ene pe no so ru me bi asem bi ti si krom ni nipa na bo twi se de na se ye ti ye se si ogana mamu bogoso atiase bra ka bia na eso enyema bia ebeti tupa ya kase na asem bia to no na do ba sie wo ka kire kro so obi enyo ko na enyo ko no obi susu firi edam ofiri baabi wo ba hwe di ntra si nyo ko ayi obi ko asem empiripa nipa ene pen kwase ya titi bebre ebra bi ti say gas na ebi atanka petrol mu na ebi akonya nkwanhia ne nipa bebre librika onim pefe se ade betimi apai na so ofa obekọ akwakohwe na okọ na yi pro na ono so etesi simple nipa ene pen kwase yelu ya cha ho bebrebe koso wiase enkankan ya mamu ogana na sentem ya cha koso bebrebe nyina wo siasi wo firi ha na ebo na gigiri wode no akonyi ni tua to pay no tua to pay no kra asem nipa ene pen kwase masa asem bi entoto ekopa asem emfa mawo enyema bi atise ba twa ko nyina ba bi emfa ho ko wuram na waka kunya asem nikura di ba mi na eko o ya si di ba bi na eko kri me kwa ko bi o ko e ba ko fa ba e da bunti asem nipa amitufo awo sanse mimu le fire disua le hwese enyeme bi etititi o fa ho eko asem abatu fi sifidi wafutu amo elimo fa le mo na so akoton so fa si akra